أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Draga braćo i sestre, sada ako Bog da inša Allah počne mjesec Ramazan. U mjesec Ramazan bude nekoliko mogućnost i način kako mi možemo da približavamo svom gospodaru. Mi smo dužni da postimo, mi smo dužni da obavljamo namaz i dajemo zakat, ali u mjesec Ramazan ovo svi stvari kako Allah tako napravio da sastavi zajedno. I čovjek bude gladan i žedan, ali ovo nije neka kazna da neko misli da ako mi ne jedemo cijeli dan, onda Allah će biti taj naša stvar, taj naša dijela će biti puno dobro kod Boga, da on voli da mi okusimo gladan. Kod njega ne pravi nikakva razlika i ovo uopšte nije neka kazna, nego Allah tako to napravio i rekao da la'allakum tattakun. Ovo što sam vama rekao da postite, to je da vi postanete bogobojaznost. Vi postanete blizu kod Allaha. I tatakun mi možemo da isto podrazumivamo, to znači da vi čuvate sebe. To znači post je dobro za naš zdravlje. I post zahtjeva potpuno promjena u naš, da mi promijenimo sebe. Kada počne mjesec Ramazan, Allah otvara vrata svog milosta i svoje blagodata i svog oprosta. I pitanje je sada u tome da ovo milost, ovo blagodat, ovo oprost može pripada samo za oni koji uđu kroz ovog vrata. Ako uopšte mi ne uđemo u mjesec Ramazan, onda Ramazan ne donesi nikakva promjena u nama. Onda nema vrata od milosta, nema vrata od oprosta, nema vrata od Božje blagodata radi nas. Inače, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao tako to bude, ali samo za oni koji uđu. I zato mi smo dužni da uđemo u mjesec Ramazan cjelokupno. Kada kažem cjelokupno, to znači kada mi držimo post, onda post ima nekoliko dodatnih stvari. Treba da obavljamo namaz na vrijeme, treba da činimo zikr, treba da pomažemo siromah i zato na kraju je ovo mjesec isto treba da mi damo sadakatul fitr. I ovo je jedna obaveza da mi isto pomažemo siromah. I tokom ovo mjesec mi treba da odklonimo sve naše ovo loše dijele i primamo šta je dobro dijela. I Allah tako stvorio čovjek da on može da radi dobro dijela i može da radi loša dijela. I isto se kaže kao da Allah stvorio ovo dva sile. Jedna se zove Malik kao anđeo i drugo kao šetan, kao sotan. I ovi dvije sile hoće da povuči čovjek prema sebi. Ali mi kao čovjek, Allah nama dao potpuno sloboda. Ako čovjek ide prema dobro dijela, to znači on prihvati taj poziv od Malika, od anđela. Ali ako on ide prema loše dijela, to znači on prihvati poziv od šetan. I onda mi ne možemo da krivimo šetan i čovjek ne može da kaže ja nisam kriv, nego on je kriv. On imao potpuno sloboda i on koristio ovo sloboda
i sam on odlučio da li on ide na dobre strane ili na loše strane. I zato kada izbor je naša, onda mi ćemo dobiti taj kazna ili taj Božji milosti, taj Božji oprost. I zato tu treba da mi koristimo taj sloboda na pozitivne strane. To znači na dobre strane. I ponekad čovjek sedi, odjednom dolazi mišljenje da radiš nešto dobro djela. Na primjer, mi poznamo neka porodica koja je siromašna porodica, mi znamo da čovjek ne radi ili žena ne radi, teško ni živi i dolazi ovo mišljenje da treba da pomažemo ovog svog komšija ili ovog čovjeka ili taj porodica. I ovo mišljenje je dolazi od Malik. I mi treba da odmah to radimo. Ponekad dolazi ovakvo mišljenje da treba da radimo dobro djela, ali čovjek se ne mari, ne radi i poslije opet nekad dođe neka kao poruka da radimo dobro djela, opet čovjek ne radi. Ako bude tako stalno, onda to znači mi smo zgubili jedna struja i onda druga struja je spremna da nama povuči. I ta struja je od Sotan, od Šetan. I ako on nama zove i mi prihvatimo njegov poziv, to znači onda smo počeli da družimo sa Šetan. I nekad Šetan tako čini da neki ljudi, oni postanu njegov prijatelje, onda on zna da taj čovjek je sam dovoljno za loše djela, onda ne treba da on njemu pošalji poruku, onda on kaže ti radiš za mene i ja ću sada tražiti neki drugo, ja širim svoje poruka za dalje. Kao neki kriminalci, oni imaju svoje bande, neka svoje grupa i kada oni u početak nauči nekome i onda oni idu dalje da onda svaki može da pravi svoj krug. I tako Šetan ima svoje ovi neki ljudi koji slušaju njegovi ovi mišljenja, njegov govor, onda oni idu na loše strane. Na isti način, ako čovjek radi dobro djela, onda čim došao na mislima, mi bi radili odmah dobro djela, onda Malik bi nama volio. I onda on bi više nama dao takve poruke. On nama više dao takve mišljenja da ne svađamo, da ne uzimamo tuđe imetak, da ne pravimo nered, da ne varamo nekome, da kad god ja obećamo nešto, onda ja ispunimo. I to je sve stvari su dobri stvari i to je dolazi od Malik. I ako mi radimo ti dobri stvari, onda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, taj Malik, onda on prenesi ovo vijest prema drugim malicima. I onda od njih isto mi dobimo taj društvo i taj dobri stvari. I na kraju onda oni svi moli za nas. On moli za nas da Bog Allah oprosti ni i da poveća njihove opskrba, da poveća njihova daraja, stepeni kod Allah. A na druge strane, ako čovjek sluša za Šetan i postane njegov prijatelj, onda časni Kur'an kaže na sudnji dan i čovjek kada bi rekao bo Allah ja nisam kriv, Šetan je kriv zato što on mene tako vodio na stran put i Šetan će reći ja sam slobodan. Ako si sledio mene, zašto danas pričaš protiv mene? Ti sam si kriv, zašto si mene bio poslušan? I zato treba da pravimo takav dobro društvo. I ako imamo prijatelje, to treba da bude dobri prijatelji. Da ne uzimamo loša društva i roditelji isto su dužni da pazi, da uputi svoje djece. Ponekad djece pogreši, uzimaju neka loša društvo i Kur'an kaže vakunu ma sadekin, treba da budete sa iskreni ljudi. To znači kada pravite društvo, kada pravite prijateljstvo,
onda pravite sa dobri ljudi. Nemoj da pravite sa loše ljudi. I na ovo mjesec Ramazan, kada Allah tako pravi atmosfera, na primjer, ako je dobro vrijeme, onda ptice svugdje pjevaju i djece izađu na parkovima, igraju. I ako je loša vrijeme, onda djece ne može da izađu i ptice isto negdje oni čuvaju svog života, ne izađu. To znači takva bude vrijeme i tako bude atmosfera. I mjesec Ramazan kada dolazi, to isto je kao jedna dobro vrijeme. Mi možemo da dobro pjevamo, mi možemo da veselamo na ovo mjesec Ramazan, zato što, kao sam časni poslanik kaže, Allah otvori vrata svoj milost i Allah veza ovo šetan u lancima. I ovo šetan nije kao neko misli kao neko životinja koja ima opasno pogled, kao se pravi u crtavima da šetan dolazi kao crni neka boja ili nešto. I šetan je nemam takvi oblik da neko ovako, ovi lanci kako mi povezamo psa, da je bude povezan i onda čovjek bude miran i kaže šetan mene neće voditi na grije. Nego ovdje to znači ovi vjernici koji uđu u mjesec Ramazan i koji prihvati taj Božje ovo odredbe, onda njihova šetan bude povezan. To znači ako čovjek posti i kada je čovjek je u post, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, on ne smije da priča ružni govor, on ne smije da psuje, on ne smije da svađa. I ako mi postimo i psujemo, ako smo tokom u post, mi smo gladni i mi psujemo i svađamo, to znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, onda taj post je kazna za vas. Ovo je samo vi nosite gladan i ovo je vaša nagrada, vi ste gladni. Ali ako mi ovo dodatni sve stvari pazimo, činimo zikr, učimo časni Kur'an, pazimo ove rodbinske veze i odstranimo sve loše stvari od sebe, onda to znači da mi smo ušli u mjesec Ramazan kako bi trebao. I onda kada bi mi završili ovo mjesec Ramazan, mi bi postali potpuno druga osoba. Mi bi postali takva osoba koja je očistila svoje duše. I kada smo ušli mjesec Ramazan, mi smo bili drugačije. I kada smo završili mjesec Ramazan, i sada mi smo postali potpuno drugi ljudi. I zato na ovo mjesec Ramazan treba da svaki od nas u početak vidi gdje mi stojimo. Na primjer, kada nekad bude ovo trka i svi stoji u jedan linija, drži linija, onda počne da oni trči. I ovo mjesec Ramazan kada je počeo, to znači sada mi stojimo na liniji, kao na nula. I sada imamo ovo cijeli mjesec, ovo polje je otvorena i svaki može da pokupi koliko on želi savab. Ovdje nema, na primjer, da neko kaže da samo ti možeš da uzimaš danas 5 kilo ili 10 kilo ili samo za toliko, ne. Cijeli vrijeme mi imamo toliko ovo mogućnost da možemo da skupljamo koliko možemo da dobimo taj savab. I zato kada mi krenemo i sada treba da tako krenemo da budemo lakše, da budemo lagani. I čovjek koji trči, on ne nosi, na primjer, teret sa sobom i da imaju neka torba ili nešto tako, nego on bude lagano. I ako mi postimo i imamo teret od laž, ako postimo imamo teret da svađamo sa nekim, ako postimo i mi smo prekidili rodbinske veze, ovo je teret, još jedan teret. I ako psujemo, i ovo je još jedan teret. I ako ne ispunimo šta obećamo, ovo je isto jedan teret. I ako imamo toliko teret
što mi nosimo i postimo, to znači teško je da mi malo, čak da par korak bi mi malo šetali, kamole bi trčili. I zato mjesec Ramazan dolazi da olakše naš život. Mjesec Ramazan dolazi da mi otklonimo svoje ova loša navika. I svaka osoba, mi sam znamo šta fali kod nas. Da li radimo ova dobro djela ili nije dobro djela. I zato svaki od nas je dužan neka obeća sa sobom i obeća sa Bogom da tokom ovog mjesec Ramazan ja ću olakšiti svoj život. Ja ću otkloniti ova loša djela. I ako mi krenemo na ovaj način, inšallah, mi ćemo pobijediti protiv naš šetan. Jedan čovjek došao kod časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i rekao: o Božje poslaniće, ja imam dosta loših stvari, dosta imamo loše navike, ali ne mogu da odjednom odstranimo svi. Neka mene uputite, samo recite jedan stvar. Ja sam slab čovjek i jedan mogu da ispunim i da ne mogu da ispunimo sve. Onda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ok, sada treba da obeća da nećeš više lagati. I čovjek obećao sa poslanikom i otišao. Čim postao noć, onda on mislio da radi neka loša djela. Ali odmah on shvatio da ja sam obećao sa poslanikom da neću više lagati. Ako bi ja sam ovo radio, na primjer, ako bi on ukrao nešto i ljudi bi mene pitali da li si ti ukrao, ako sam rekao jeste, onda ja sam kriv i dobit ću neka kazna. I zato on mislio da bolje da ne radim ovo loša djela, zato što ako sam rekao da nisam ukrao i jeste ukrao sam, to znači ja nisam ispunio ovo što sam obećao sa poslanikom. I čovjek mislio i prestao, nije ukrao. Sutradan nešto drugo mislio da radi loša djela i opet on odmah došao na pamet, ako bi neko pitao da li si ti, i ako kažem jeste, onda kriv. Ako kažem ne, onda je ovo laž. I tako nije prošao puno vrijeme, opet došao kod poslanik. I kaže: o poslaniče, ja sam otklonio sve ovo loše stvari od sebe što sam obećao. To znači laž je majka od sve grijeha. Ne smijemo da lagati. I laž je ovo što nije istina. I dosta ljudi bez veze oni lažu. Ako čovjek, na primjer, sjedi ovdje i neko zove: halo, kako ste, gdje si? On kaže: ja sam ovdje, a na drugom mjestu on kaže. Iako je kod kuće i ponekad se dešava, on kaže: djece, hajde reci, nisam kod kuće. I ponekad ovo djece budu toliko gnjevni, oni kažu, babo kaže: ja nisam kod kuće. I to su teke stvari i neki ljudima ovo je ušao u krv, da oni bez veze pričaju laž. Ali jedan vjernik, on ne smije da laže. I zato ovo je jedna velika stvar. Ako mi obećamo tokom ovog mjesec Ramazan nećemo više lagati, ako obećamo sa nekim, ispunit ću svoje obećanje i neću svađati. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ako neko svađa sa vama i sa postač neko svađa, i on samo da treba da kaže na odgovor: ja postim, inni sajmun. O čovječe, ti hoćeš da svađaš sa mnom? Ili ja tebe kažem: ja postim.
ovo moj post nije samo od ovo žela ili pića, moj post je isto od ružne govor. Moje post je isto obuhvata laž. Moje post isto obuhvata da svađam, zato neću svađati. Neka tražiš na drugom mjestu ako hoćeš da svađaš. Ali jedan čovjek ko posti, on ne smije da svađa. I isto, ovi su ti stvari, ako mi tako radimo, onda inša Allah će podariti svoju milost, Allah će oprostiti nama. Kada mi završimo ovo mjesec Ramazan, onda mi ćemo biti potpuno neka nova osoba. Lagano, lakše. I kao jedna bijela odjeća koja kada se opere da nema ni jedan trag od prljavštine. I to je ta stvar koje post od nas zahtjeva. Zahtjeva od nas, ako mi postimo, ako mi jedemo dobra hrana, onda treba da pomažemo siromašni ljudi. I zato je rečeno svaka osoba treba da plati sadakatul fitr, da jedan dio od svoje bogatstva treba da poklonite za siromašni ljudi, da oni može isto da veselu kada dolazi ovo Bajram. I ako mi tako krenemo, to znači da mi smo shvatili ovo poruka Ramazana, onda imamo pravo da mi veselamo, onda imamo pravo da mi pošaljimo čestitke svoje prijatelje, svoje rodbine i ostalima, da ne bude samo ovo mjesec Ramazan, Barik Olsun, pošaljimo svima i ne postimo i ne klanjamo i ne činimo zikr, onda nema nikakva svrha da mi pošaljimo ovu poruku. Zato oni koji piju treba da odreknu, a nije samo za ovo mjesec Ramazan, nego za uvijek. I kao ako tako mi radimo, to znači mi ćemo dobiti pobjeda nad šetan. Da šetan kaže hajde piješ, mi kažemo bježi od mene. Nisam više za tvoje društvo. Nisam više za tvoje prijatelji. Ti tražiš negdje svoje prijatelji. Ja sada sam promijenio sebe i hoću da postanemo druga osoba. To treba da svaki od nas bori radi ovo loše dijela, bilo na koja dijela postoji, ali treba da mi prvo stojimo čvrsto na svoje noge i onda dolazi Božje potpor i Božje pomoć. I neka Allah tako čini da ovo mjesec Ramazan bude takav da mi postanemo nova osoba, da uspijemo i na kraju kada dolazi ovo Bajram i onda taj radost ne bude samo za želo ili pićo ili nešto drugo, nego taj radost bude da mi smo uspjeli tokom ovo mjesec Ramazan. Mi smo postili radi Boga, mi smo pomagali radi Boga, mi smo odstranili ovo loša djela radi Boga. I ako to mi uspimo, to znači mi imamo pravo da veselamo, mi imamo pravo da slavimo Bajram i inša Allah će biti zadovoljan i njemu će biti isto drago da ovo moje rob tokom mjesec Ramazan moje zadovoljstvo bilo da ne jede, on nije jeo. Sada je Bajram, moje zadovoljstvo je da jede i onda on jeo. I to je taj stvar za koje treba da mi borimo i ovo borba nije samo za jedan mjesec, nego ovo borba se traje za cijeli život. I ponekad čovjek ide na pravi put, ali opet zagubi. I zato taj putovanje prema Boga mi možemo da nastavimo sa Božje pomoć i da bude iskreni, da mi postanemo iskreni i da držimo taj pravac, onda inša Allah Bog sa Božjim pomoć mi ćemo uspjeti. Neka
tako Allah čini za ovo mjesec Ramazan, da donesi jedna velika promjena u našem životu i da uspijemo tokom ovo vrijeme i za ovo mjesec. Neka Allah tako čini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.